Menta perlongan wara HP ke kubur. Atak ke secret weapons jongga Iran. Parnyang kriat ke Israel. Tong ini sengap. Pens ir mensim ke Iran nyu Netanyahu. Daga bapalaj ki misail thamai. Lani ki misail bompat sei. Hakini ki singi baladep ban siat si Israel. Ke jingklan jong kini ki misail ke long baki don nya ke range bat ke bor ke barat ba. Ban ya nujor syakitu ki bahaswa. Ki bapadan kam dak Iran. Ki strike thamai kan thup ki misail baklan bor sisu. Rengkat ke range ke bahadu 1,000 kilometer. Kini ki misal ki target ya ke occupy Palestine na not sya south haka khat nyu tarik pat khat phar tarik jun. Ka jing siat misal ke Iran way hedin way. Kala pelong ban mi ke jing pethai ke barba bar ke jing julor ke bashar khai ya saudong ki babun ki nongba ke Israel. Ki video basa priang online ki pen iba julor ki jaka ki ying bat ki defense system ke Israel. Maham ka RIGC Islamic Revolutionary Guard Corps ki pajba ban mino na Tel Aviv na Haifa bat na kiwi bat ki jaka. Ka Iran ka ong begini ki attack ki dang daitang ki jing penshipting ki baklan bor kin sawan. Ban tikena ka Israel bun ki bamansau kat barang persyang ban yakun ya ke jing klan bor ka strike Iran. Kat kum na report palat saus pas sopo tuli ki mizal ki baladap siat nado basdang katma. Hagawai perkaliang ka Washington Post ka patay baka missile defense jong ka Israel kala ban tang na kisngi. Ka RIGC Islamic Revolutionary Guard Corps kumjo kapentip bakalayo set penhap ya ke drone Israel Hajan Isfahan airspace. Kawai ke drone Israel kam bakal syasiat Hajan Varamin syapang syethi lamingi jong ke Teran. Activate ke Iran ya laga jong ke air defense hadin ke jing thai Hajan Teran welfare sites. Maham ke Iran pan mi isu ki strike da ka badan kam ya ki fata misail la da ki jingar tma ke Israel kin jai peteng. Khubli shibun story tala